Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada meeting iti pagadalan ita, berting lakay. Ket, Ay nawaw, anya ko mapay ngay. Si kapay lang ti makaam mo iti istor naitalayang gayang bakit? Muto iti susi tamang lokata ko. Nasa papay mat. Ulay no ang mga dati gumatang sayang met. Ada ti susi iti drawer. Bilangam anay ti sukli nga itid mo Wen, insulat mo ka di ti plesyo lagi ti lakom. Nalpasan Sinuratak aminan tapno saan ka marigatan. Ayake, manglukatang alo din bakit? O sige, sikan ti makaam mo Ay nawaw, naggadong nga alak. Tirasayaat, mangilime nga kiti inumin me kanipalit yodolo inton malim. Ayos mga alak mitlayang iti chichilya, tapno adda ti pulutan me. Ilimeng ko iti dalan inton awanin ni bakit ko. Tapno dagasyak laing nung panak itente kong palit. Sigurado asan amaamuan ni bakit. Ay nawaw. Meron na, bakit? Siya kami gayam. Mangtad ka man iti shampoo lakay. Ay, makapakingtot kamit. Apay, anya nga minti araramidam Awan, bakit? Anya siya puti kayat mo? Kumpurmiditan. Agawaam tani nakababay no maladawak iti meeting me. Atoy bakit? Ada ka din gimatang. Adamit ti duwagim matang itay. Si kangarudan ti makaam mo di tagdigo sa kon. Ang mga numalam to na makaawid Agan-anat ka, bakit? Ay! Naimpaglaeng ita. Di na nakita tinalamit ako. Ay, nawaw! Siya kamit din timakamu iti stol mo, bakit? Ay nawaw, kasangsangpet ko laang berting. Di mo pa'y matsaludsudan mo't noon niya ti pinagmimitingan mitay. Pagsalitaan tanto, noon niya man day ta nagmitingan yun ito nalabi. Ta mapanak nga itian na kumpalik. Di nakpaginanaan? Iti istolat ta, hindi paginanaan, bakit? Ay unay kan. Nag-text ni Palit Yudulo itay. Agsat kami kano. Iliblinak manin. Ala, mapan ka. Amok nga aglibas kan tumat lang nulapdan ka. Yes! Agyaman ak launay, bakit? Ala, indakon! Agasim man dadwa buti ti arak pariberteng. May salain ko ma. At dapat ipulutan ta apale. Ay nawaw, agpudno ka man kanya pare. Inasem sa mo tilako ni bakat mo. Psst, tangaywat mo pale. Ang mga no adati makangigit agpulong na kanin bakit ko naligaten. Ang mga no binilang na dagitila ako na pare. Saan? Amok ni bakit ko? Saan nga agbil-bil ang radya? Awan bitlayang tilistaan na. Lumakadlaw ngay. Sigurado din na madlaw. Taado tila ako na nga alak pare. Mayat gayam no agbolontalyo ang agbantay ti istorya. Kanayan nga dati libre nga alak kan pulutan ta pare. Delikado mo maduktalan ni bakit mo aramidam pare. Di na tumabon pare. Basta di mo idandano kay kuwana wen. Sekleto layang dito Nalawa mo't gayam ti istor mo, Mari Mirna. Saan mo't mare? Sakto laang. Ay, anya ti umay mo gatangan mare? Adala ko masardinas, Mare. Ay, anya abrand ay ti kayat mo mare? Tay 555 laktan, Mare. Ikan nakiti doa lata. Mabit lang mare talag tigat gatangam.
Ayun gayam, nakitak nila kay mo iti ayan da pari Chodoro itay. Agsyat damanan amare. Pinalubusa kun tano saan, aglibas tumad laeng. Ay, agpadadakin tatang mare. Uray la pagbalinan da adanong ti arak. Wan nga rod amare. At to yung tikat gatangan. Ay, agyaman nak mare. At titibayad ko. Ala, agpakada akon. Tani, sigurado nga agungot nila kay kuno mabayagana. Umayak man, Mirna, anak ko. Agtugaw ka, ananang. Agyaman nak anak ko. Nay, adya nga itakwin-kwinta. Ay, kukwenta ak laeng, no adamat laeng ganansya kadagiti lakok, nanang. Kat, adda ka di mo laeng naurnaw. Mas dawak nga rod, nanang. Tamano laeng matirimuar. Kat kanayon mo't maibos ti lakok nga arak kan chichirya. Amangan mo't no nagkamali ka laeng anak ko. Inulit-ulit ko. Nga isumat lang nga isu, nanang. Amangan no basit at talaga tinaurnong. Karugrugim laeng mo't ngamin idinapalabas sa bulan. Wano saan? Amangan no nagkamali ka itiintad mo asukli, anak ko. Anyati ko ng Marimirna, agpurchase ka manan? Wan marito niya. Naibusan ti lakok nga arak kan chichirya. Ay nawaw, nagpartak man mare. Wan nga rod, amare. Didakil matiganan siya mare. Dayta nga rod, mare. Nagkwenta ak itay kat manulaang matinaurnong. Amangan no nagkamali ka. Inulit-ulit ko kat hustumat. Tapno nalaka lang tiag total, agilista ka mare. Ilistam no anya tigat-gatangan dagiti customer mo. Tapno saan ka marigatan. Ay, wan ngagpaiso niya. May mayat no ilista. Tapno ada pagibasarap. Wan nga min kastamot lang ter aramidan dagiti padam nga daistor na mare. Oh, nangyagak itinateng anak ko. Agyaman nak launay, ananang. Sanan nga isupay hagat-gatangan mi. Ay nawaw. An-anuam dagita akar ni anak ko. Maituno, nanang. Aglako ak mamati ti barbecue. Madangarudan istor mo. Aglako ka pa iti barbecue. Wan tay supay mat no adda maurnong, nanang. Sa bagay, anak ko. Anyat mo tayo. Ang mga nuado ti gumatangkan ka. Sapay la kumaananang. Tapno dumakkel mat ti negosyo. Di pasite bakunada, anak ko. Awan imposible iti tao kayat na tagprogreso. Ala, agpakada ak maulaang tapno sa anak amarabyan. Agkapi kayo pa'y ananang. Saanan anak ko. Amangan kunak no marabyanak no agkapi akpay. Agan-anad kayo nga rod, nanang. I-text nak to no makadanon kayo ijabalay tapno amok. O, nakaawag ka mat marito niya. Nalipatak nga imbagakan ka, mare. Tiyan niya, mare. Kasangay ni tatang ita. Sapay rumabiimat din. Mabalin pa'y. Umay kayo kidi. Itugot mo nila kay mo kandag iti ubing. At dabasit maka na pagsasangwan tayo. Sapay inroar ko ti barbecue alakok, mare. Ay na mare, inton bigatin dayta. Umay kayo kidi tapno adda kadwami. O sige, agsagana kami arudan, mare. Bye! Ay nawaw, bakit? Apa nga, isilsilek mo iti barbecue alakom. Kasangay ni Tata Badong italakay. Imawag ni Marito niya itay. Imbitado tayo? Wan. Hey, siguradong awan ti alak dyan mo panak. Agsagana kayo kadagiti ubing, tagrubot tayo inton madamdama. Bakit? Sa arak amapan? Ay nawaw, apay kumaasaan? Siyaklayan ang taglako iti barbecue. Ha? Sigurado ka kadi, Berting? Wen, bakit? Siyak, paite ko na. Amangan no pagbabawyam to. Okay lang, kanyak, bakit? Supay met, dati mapaglakwak, bakit? Anyat amo mangay. Amangan no maibos tila kung no siyak tagpantay. O sige, sigurado am maibos ti barbecue alakok tamang itik out ak tumat iti kanam lakay. Ay nawaw, di mo matintugot ni Pare Berting, mare. Wen takayat na ti aglako, mare. Anya tila ako nakatrumapiin.
Barbecue, mare. Amo na ya. Isumat ti kayat na, mare. Sa bagay mangisupot kan tulatan tiramanan nila kay mo. Wen, mare, kasta tinagsaritaan me. O ala, agi na kayo pa'y mare. Mangan tayo inton madamdama. Urayan tayo laang ni manang ko. Mayat apare. Ay nawaw, si Kamet gayang palit yung dulo. Anya tal alamidam dito'y balay. Sana kumadumagas. Ngam nakitak tila ako mabarbecue, pare. Nagbanglo sila. Mayat no dati pares na nga arak. Alak ko nam, pare. Uwan, pare. Pare, si kapay nga lutimang ito noon niya. Tamang ilwalak iti alak. Adat inlimyang kwado abuti di tadalan. Ngayon lisel bata na jay. Mga alak pa lang iti stol ni bakit ko. Amang ano makadlaw ni misis mo, pare. Di ka mandanagar, pare. Awan ni bakit ko dito, Adada iti ayan ti kumalin, ha. Ta kasangay ka nun itatabadong ita. Ay, di nasaya, pare. Makapag-inom tamad dito yung teritoryong. Agpakada kami marito niya. Agyaman kami iti makan ngayong pasango yo, Awan anyaman na mare. Inton maminsan tumanan. Wen, mare, agawid kam nga rudan, tani. Makaturturo ganda giti ubing. Inalam ka diti insupot ko amakan, mare. Wen, mare, ada dito'y bag ko. Adda pagsilaw yo. Ada ti cellphone ko, mare. Mabalinan da ito, Ala, agan-anad kayo nga rod. Siyak tumot ti mapan iji balay yun no sa anak abisi, mare. Ale, nebos ba't gaya man ti alak kain inumenta? Kahit mo ka di amang ilwarak pa Indon maminsan don, pare. Nabardag naman din. Naimos tumad ng namin ti pulutan ta. At dapat, basta dapat. Pare, ibosen tatapon no maibosen. Yakon kabalan, pare. Kaya't kung di madurog, Ay, nawaw. Anya ti kayat asawin da ito'y birteng? Ada kamit gayamin, bakit? Aguray ka di tata itulod ko dagiti ubing iti sileda. Aguray ka di tata agsarita ta iti nalapat. Sus, pare. Sumagpatin, bakit mo, pare? Gawin ako. Mapitla yung palit sa dulo. Awan sabit pagsiraw mo. Okay lang, pare. Sige, pare. Mabana ko. Kabailak tiya gawin nga ora awan ti sa ilaw ko. Sige, pare. Ayan ngayon ni kumparem. Nagawid din, bakit? Ay, nawaw. Pinanawan na ka? Agawid mit, tinijay balay ta. Awan mit ti silid na dito yung balay tayo. Bakit? Di nakpilusup po na kasta birteng. Ayan ti bayad ti barbecue ngayon lakom. Aday ti box, bakit? Dahito'y laang tinapaglakwam? Awan pa'y sa nga gasot? Uwin, bakit? No kasta. Impulutan niyo iti kumparem ti barbecue alakok? At least, basit lang iti dapat, di bakit? Ay no, birting Ang pampanunot ka kade? Ado pa'y ti pinulutan niyo ng tinaylakom. Una yan ay lugi negosyo no kastoy laang. Na, anya ka tadagi jay. At makitak iti karuutan nga asidig iti paraangan mi. Anya ka taday jay. Ay, mapan ko man kitaan. Awan mat siguro ti ulag dito adda nagaburan iti ruot. Ikatak man ti ruot tapno makitak no anya. Ay nawaw. Do abote ti arak. Naglukon dadya aberting. Isumat lagayam ama ibus atagos ti arak. Taktawan nagayam ti dadduma. Masigurado nga iso tinangilamang iti arak ditoy. Da kami laang matimagmag na ditoy. Agsaga na day jay aberting.
Naimbag ang bigat mo, bakit? Agsapol ka iti pakipurdiyaam. Ah, ay nawaw. Apay met akastakan, bakit? Saan laang gayam ati barbecue ti impapulutan mo iti kumparem? Agraman arak alakok, takawam gayam. Isu gayam ti inuman yo iti kumparem. Awan ti amok dita, bakit? Di ka papabaso lakas, ta? Anya ti kayat asawan da ito'y, Ha? Inlemang mo da ito'y nga arak iti karuutan, saan ka de? Kakwa, di ka... Awanan ka iti bain? Asawa na? Ngam taktakawan nakpailaang mat? Pasensya kan, bakit? Nasulisugak layan. Di kan sumsumrak iti istor. Ken bayadam dagiti rumbang abayadam. Saan amabalin a libre dagi jay? Amumat anaggapo iti utang ti daduma nagpuunak. Mapan mo kit di iliblibre ka dagiti barkadam. Anya a klase ti panagpampanunot day taberding. Ala, mangala ka iti papel ta ilistam dagiti tinaktakaw mau. Nasken abayadam amin. Mabalin ka di ada kayo pay laang tiagla ko, nanang. Ay nawaw, nilakay mo nga yanak ko. Saan ama pagtalkan day dya tao, nanang? Anyat inaramid na aya. Isumat lagaya makaslawan maururnong aganan siya. Tabas talatan mangal ala iti arak kas kadano anya la dita isturmi. Inlimod na pa'y kanyak, nanang. No saan ko nakita ti arak nga inlemang na ija karuutan. Jak pa'y maamuan ti kalukwan na. Anya? Jak amo, numano abotin ti arak ti tinaktakaw na iti istur ko nga impapainom kadagiti gagayem na. Sa lang aday tananang, inpapulutan na pa iti barbecue alakok idi na minsan. Anya nga ruten nga iti plano manakaw. Ibabayad ko tapno saan nga agruam, nanang. Sa maysa, kasapulak ti kwarta, tapno ada may bayad ko iti utang, kan may purchase ko iti lako. Ay nawaw, unay ang tikas ta nga inaramid ti manugang ko. Nalabas nanang. Isu ano okay laang kada kayo. Da kayo kumapay laang ti pangitalkak iti istor ko. Narigatan, amangan no maibusan ti karga ti istor ko no ni Berting ti pagbantaya. Unay kan, bakit? Inutek met abay bayaran ti utang ko iti stol mo. Kat, anya ti pagrekreklam mo am dita? Apay met inis istoryang palayang kaninanang. Wen tapno ammo na dagiti kalukwam. Nakababayin iti katugakak. Ammo matgayam ti agbain. Ngam apay akas jepay lang ti naramid mo. Mismo nga asawam, taktakawam. Anyan ti kasta nga aramid mo, Berting. Manulayang betisan pa'y anabayadan, bakit? Wen ngam nakababain latta ti kasta nga aramid mo. Pangaasim nga bin, tadi mo istolyain iti sabali at tao, bakit? Sekleto tayo layang kumamit. No ammom gayam ti agbain, agpanunot ka pa iti maminribo, sakbay amang aramid ka iti kalukwan. Pawatam. Wen, bakit? Saanin maulit? Ala, tumakder ka dita. Sumapol ka iti pakipurdiaam. Iti kasta, mai-fully paid mo nagiti tinaktakaw mo. Awan lang aruden inayon mo iti pinagpuunak. Kasta pa'y laang ti aramidam. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di mo takawan ni bakit mo. Tulungam kit ding ag negosyo. Tano ag progreso, sigurado ang mairanod kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.